Isura yitiriwe izuba ikaba ari isura ya 91 muri Qur'ani ntagatifu. Ifite imirongo aya 15 yamanukiye i Maka. Bismillahirrahmanirrahim. Ku izina ry'Imana nyirimuhwe nyiribambi. Washamsi waduhaha. Ndahiye izuba n'umuriro waryo. Walqamari idha talaha. N'ukwezi iyo kurikurikiye mu kubonesha. Wannahari idha jallaha. N'amanywa iyatangaje. Wallayli idha yaghshaha. Nijoro iyo ritwikiriye isi. Wassamai wama banaha. Nijuru n'uwari hanze. Walardi wama tahaha. N'isi n'uwayishashe akayagura. Wanafsin wama sawaha. Na roho y'uwayitunganyije. فألهمها فجورها وتقواها. Akayishyiramo kumenya ibibi byayo n'ibyiza byayo. قد أفلح من زكاها. Yaratsinze uwabashije kwiyezaho ibyaha. وقد خاب من دساها. Kandi afite igihembo uwayihumanyije. كذبت ثمود بطغواها. Ubwoko bwa Samud bwahakanye intumwa yabwo Saleh kubera ubwigomeke bwabo. إذ بعث أشقاها. Igihe umwononyi ukomeye muri bo Khuzar bin Salif yihutiraga kwica ingamiya. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. Intumwa y'Imana Saleh akababwira ati iyi ni ingamiya y'Imana nimuyireke n'ibinyobwa byayo. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. Baramuhakanya n'ingamiya barayica, Nyagasani umurezi wabo kubera icyaha cyabo araboreka arabatsemba. ولا يخاف عقباها. Kandi ntatinya inkurikizi yabyo.